Apo kumare, punadagarod, nagasgasat, dagiti asedag, iti dalikan. Kumare! Apo! Kumare! Apo! Ay! Kumare! Ala, apo kumare! Apo niya ko ko! Ampay, mare, papanam. Apay nga dadigam mo nga dalikan. Ay na, apo kumare! Ampay! Han mo nga naamuan kumare! Itatang aldaw da nga agiwaras, iti ayuda di jay barangay kumare! Ay, kasjay? Kawan! Apay nga dadigam mo nga dalikan, mare. Apay gluto ka, jay? Apo kumare, punadagarod, nagasgasat, dagiti asedag, iti dalikan kumare! Iso nga, nagitugot ako na iti dalikan kumare! Tapos sigurado nga makaawatak iti ayuda kumare! Aya? Gawin kumare! Punadagarod kumare, dagiti ased, dagiti dalikan, isuda iti makaad-adaw. Iso na, ay naapo kumare, mangitugot kamutan iti kaldiro, kinaklaw kumare. Asedag mo lang ti dalikan day jay. Kasi mo, itan kumare, aproem! Natoy tagita nga opisyalis iti barangay. Kagawad! Kapitan! Rumar ka ita! Kapitan! Ay narumar ka dita, kapitan! Ay naapaw! Panag-aayuda man na dapat matibagbag akong kat. Hindi eleksyon, number 1 ngayon list-listak na gitanagan nyaw. Ngayon nay, itatapa nag-aayuda ay naapaw! Ang kumasapula na, hindi tinagan ko! Ay naapaw, apo kapitan! Ang nyamutin aya! No ayuda awan ni tinagan ko! Ngayon no pa nag-aabuloy ay na number 1 nga itong pare nyo iti balay ko, kapitan! Apo kapitan! Ay, bakit? Bakit? Oh! Ay naapo bakit? Tampay tamapatpatunga nga ka. Ay naapo bakit? Sa nga ribo pisaws. Tano rumanyag mamay tapagrupa amay tanumisan ka mamay tay naapaw. Nya mo ate, kwartamon ngintid mo kanyak lakay. Mukhang Tampay. peke mo. Mukhang peke! Mukhang peke. Ay naapo bakit? Kita gamin kita kan mukhang peke. Mukhang pera mait bakit? Kan mukhang peke bakit? Nay! Mukhang pera mait bakit? Kita mukhang pera nga talaga.